E momo ti tatu tala mai le whamsinonga, ua te lia le tāna sanga, me fi le msio leo lo tulai mo le li o James Hatua, ma Fred Papali, ina ia te tala i tua, mo se ava noa, a o tā lia ile mata upu, e pe ona ia i luma o le whamsinonga. O le la ua i oe le fianga leo tele mata tua tangaloa, e te tala i la ua ia i tua, ia i inga. Le au fia ile no fo mau le lia James Hatua i le fioanga o fole a siu, saini le ofisa leo ia whenga i aso lulu ma aso forei le li tahina le tula se fulu malilua. E le mawhai fo ia na suia se vahenga e mawhai o na wha mautua e se ia vanga nā e se ia oenga e tu ina antu e le wha msnonga. Ai mo Fred papadi i. O lewa polo ina le wha msnonga, lona no fo ma wha mautu le fionga si umu. Saini le ofisa leo i potasi fale alili i aso lulu ma aso forei ai le i tahina le tula e se fulu malilua ia uli. O le fuu pola ina le whamsnonga, e se tasi o pepa ina ia mawhaiona tau fia i la ua, mai le malanga i se atu ma Samoa, se ia vanga nā ua mahe atau le manga le mata upu po le whamsnonga e pei ona tua i hai. O i la ua nei e tolu se fulu morianga le whaungaina tu pepa le pala, e so tanga i le mata upu lea na whai malanga tuai niso tau le lea po talawau Samoa, lea na la ua whaho le oti. I le ri o Lorenzo le malu, o le kai i leo le vaenga po se kengi, o whaingo ina na coconut katao i te tono o Sitalia, ma o ia tau le leo lo tau fie tono Vietnam, e peo na tu lai mai le whala pe labe i te tono, ea, tuno o. Inisi o tātou tala, o whainoi le fionga a bui Clarice Nelson, o ia leo watui matangi olo e vea makomisina le ofiso sulfa inga o le a abele whamua mua ma le sila le ofiso sulfa inga i le tulanga e pe o na tula i mai maani e mai lunga o le Facebook po le apia fōlinga social media le whelafo i o whamtalanga e le ngata o tai o le atunuu o so se tasi labaho o le mamalo o le atunuu o au whainga luenga tutofi e le atua e mai se le wo lava i nai whanau. Tele tau sanga. Sa matou ngā lulua e punau nou a wā se manuia o Samoa. O fia fo i tatou pāanga masangi. Masui mai malo i whafo mal mamalo le diplomatiko o mwhain tatou whaatasi nei tae au. Whapere pa ia o le lasi o Samoa o au whanga pot. I a inga ma wo ma e o masani. I le mautang e ma i lunga o le live stream o le Facebook. Whaftai lo saunga matango fie lo fionga le. Le li whaife au. Ia le lopo se whata sa tātou le. Nei tō whinga. O tita li tōni. Le ai. Ua whaia le tātou mtai sili le nei aso. Tātou te fia ma oli ai. A wā o tō whinga lava mai le tua. E le tau siringia. Ua wala awina e le nei tangata whatau wā. Whaau wau se tau tua mo le atunu. E aona o wha marulu atu i lau fionga le li palmia, ma lau fionga fonga le fonu. Pa pe fo pa ia ma le malu sa nei ona o lo le a wai te mi sa fa tapu la mo nei fa tau tong ona sa o fai malanga inu i fafo fa mai ana i tute fa singo e fai o masui o Samoa mal Pasifika ai wa ave fo ile me o mai tauina matulanga o fa winga se fo i edisi lunga social media. Papea i la vo sola vuia le sa o fainga ngaloi. Lo fionga le li palmia ma pa ia le maftanga nei tae. Se tasi le fa fitauli. Wa fia i tele ai at tau. Ma pe o sa nganga lo fionga. Ma le nofo felo fan. Tangata o le tatu o tunu. O le fa nga se o le social media ma a penga te whailangi, whatu vesi ai, i le vāo tangata ma te tonu a inga. E o voi e ka le sia, kua a fia i whamtalanga sa ona lafo.
Mawinga le mi ngā ma le popoi. O tangata I lunga o social media. Ai mese, wa afia tuai ma le whana witi. O tatou lumana I la. Matai se ai lātou mawhau, ma lātou langona, ma lātou amionga. O te talitonu, e tasi le mta upu e tatau o na silsila tutoa I ai. Mai le matanga luenga leo, e to lua nisi o tau le ana tau fia. Mai leo safa inga le matanga luenga leo le matanga le neipa yaso. Le na ngai ma whaatutu le no whonga tono leo lo iai le whalolo whaingoina le Lisa Store. I nai le fio angau bai te le tai. O le tai au po le tai au sengi. O le asonga fua le matanga le neipa yaso. O le na ngai atuai le lata I le lua se fulu suya le matanga luenga leo. Ma whaatino le lato was whainga, ma tau fia mai aini so tau lea se tō lua. O ila ua tau fia, e pei ona whailoa e se taso sui al pūlenga ma tanga luenga leo. Sa mawai I a paipapo me whaitino e whaonga ina e ulai le aisa, a toi ma le 5 se fulu, le whao sikareti wa mai ona fi. Wa sa uni mo le whaantau wina, po sikareti ala malawana. O tau fia I la ua mamolia le umio whala au whasaina e mese le umio me whaitino whaasoli tu la whono. Le si dua vai aso le manai, leo le atula I luma le whaamsinonga e tali mo lianga e pei ona tua I ai. Inisi o tātou tala, na moli mawina le whaatau molia, I le ngata o whaururunga le malo, le fionga le lipa le mia, ma malo le kāpeneta, sui, o le fono suto fia whapea fōi a sui malu umma o le palemene whaururunga ni somtanga luenga mwhauptonga tu maoti le malo wo maainga ma le wala ulia na au wai le sao ninga tau waloa le na whatautoa I le fionga wui Clarence Nelson e a vea makomisina o solo whainga o le fionga I le taita I le atunu sunga la ule le mali o tole o te pala tai baho Forces Smith le na sao noa I le sao noanga auto. O le tofinga lo ai I lalo le whaavai o le malo Samoa. Tu sai ma le mataupu valu sifuru walua. O le malo tu toa tasi le tasi iwa o no sifuru. E whaapere whaiupu fitu. Ma le whaiupu valu o le tula fono o le komisina o surfa inga. Lua afe suru martolu. E tatau. O na iai se komisina alo ia. O le whaala paputonga o surfa inga I te tonu o le tātou watanu. E leto e nā maselaina, ua mawai atu wasa o nisi fo I o tupu mai e o le tunu. Sa lātou tau aveina le nei tō whinga maasa asa, le tau wha mautu wina, o le nei tū tino le tātou malo. Ma le talitonunga na whata oto e tātou matua, e iai, sei tū tino whapenei, e tua iai le ngā luenga wha mau popo a le tātou malo. E leto e au talaina fo I tūlanga, o le tūla fono, komsina surfa inga luafe sul tolu, lo fata otoa ina, haia inga umma whainga whaavai, tainane tūla fono umma, e wha tonu fola wai le ngā luenga, o le komsina o surfa inga. O se I tūtino le malo e te tau lava, o na tapena ato toa. Ma tapena I le tūlanga e te tau na iai. E vava lua so tau au ma le pale mene o Samoa. Vava lua so tau au ma le fono whatonu o Samoa. Vava lua ma so tau au I matanga luenga umma ale malo Samoa. Ma o se matanga luenga po se whala popotonga e te tau o na ave iai le whaalolongia al tatu malo. Ai sea, o lo ta oto ai I le whaavae papa na mafu ai o na whaatui le tunu. O le sulu whainga mo e ua poponga tia. Mane tātou tala muri, wa mai ase tasio a onga sa whatau tai le fionga matawha I le whanga, lea na tau la mua I le matanga luenga. Puna oa whale nā tūra masusi o manga po le MNRE o le tapena lea ma whaanga whaaina.
ia le mamalu o le atunu o i awale mawhai ona tali atu ai pe a ona tula i mai ia whaalave whaanatura mai se ia o tu langa i pe ona hawhia ai i ta tutunu i niso vai tau po tau sanga wa mai a o le tsunami o le lava ta pena o tātu tangata mawhai ona tali atu ia whaalave whaanatura e manatu le matanga luenga o se awala o le mawhai ona whaasawina mai se soifua mai le hawhia mai le teimi e onga swinga ma ale ala le tau lo o ia nei e le o mata faa ia le fi anga wa mai on fa tino nei a onga le se fo yo a onga sa fa tino le inicio fi anga le tu ale pata le fo ina tau la mo le matanga le ngo puna o fa na tu rum se se mama mo le fa tau tai nei a onga ina ia lava sa ni le mamalo le tunu e talia tu i te mi fa avlape fa le na tu ra